my God. Lokunye nje kwengeta kule solo siku sinipha bazalwane. Siyabonga kakhulu. Sitawuphindze sibuye sisho emva kwale nkulumo lena lokuthi kungani-ke ukhanzakala ukuthi ayizana kathi come and buy without money, kodwana into othenga ngaphandle kwemali. Kwathiwa nje kodwa utothenga ubowadi ukuthi there is a currency or there is a currency involved. So kunetinto longeke ukuthi uthenge ngemali but uthenga ngokuthi ubungcwele bakho kuzila kuthanda. Khona tinto nje letithengwa imali yemthandazo, the currency of prayer, currency of fasting. Lolu hlobo lolu aliphumi ngaphandle kwekuzila nokuthandaza. So kunanako lengicela nikunake-ke bazalwane njengoba sesibonile ukuthi uniyayibona le nto ukuthi uma ucala lisondo incwadi izenzo nje lesimbonga kuNkulunkulu ebengabe kuseligama ukuthi siyathi capha ngayo. Kuthi labazalwane bapostoli kuthiwa babanike isandla sekudla babakhulula ukuthi abahambe bawucala umsebenzi. Lana-ke kaNgwane ngento engathi kangakho eSouth Africa kodwa ke ngila kuntika khona kakhulu kodwa la kaNgwane kunebantu lokhu ngikhuluma lo utawukhona kubabona. Lokhenzakala sinawo uthi hayi umpostoli noma bishophi ungikhulile ngeke akhulume lo muntu ukuthi kukhona tibi la kuneliphunganyana. Le ndlela okucalwa ngayo emasondo kuthiwa-ke umfana nakamunya lo bovu uyamunya nje bacishe kumhlophe konke encisini njengelibisi. Utawubona-ke nasekuhamba lamalanga ukuthi umve bekamunya bovu. Sova le anger, sova lokunye akusiyi-anger letinto lapha esondweni. Yabona nje lama-scandals. Ushito lomunye njengoba siniphile nasithatha amavidiyo asemasondweni ngoba thina siyi-inter. Nakukhona ukuthi make nakafundisa lapha ukuthi thina bomake umuntu nje kufunza iBhayibheli. Ngiyabonga mfundisi wami. So gcine-ke lo muntu ngokuthi uyakwati ukufunza lapha lomnye ku-Sunday school sitasho njalo ukhula ahlabelela. So uyakhula lo muntu gcine sowuphatha nelibandla noma ngichairperson wabantu labasha akasinzizwe ngazibani. Sekuyacala-ke naselapha eTulu ukuthi uva kubola sova-ke kungcola. Kuthiwa-ke libandla lifuna ukuthi libhlenye ngoba lombopho kumbitha ngompostoli. Mfundisi wami uyakhukhumala-ke. So kukwenta kube kufishane. Nayinzaba ukuthi sivile ukuthi nasi sekushona noma ngibishop noma ngibani le-founder labantu fana sebayabanga. Kuyishaya inhloko-ke uyabona nje lokho ukuthi ebandleni kube nomuntu lo tawufaka imali. Kanti yona incwadi izenzo nje. Uyabona nje Pawula nakahlukana naBhanabasi lobekane emabhizinisi. uNkulunkulu bekafuna kumvusela bantu laba bese bayayisapota iministry. Bangakho bantu okhanzakala ukuthi esondweni babe sibani make sibani ngoba ufaka imali sekulukhulu ukuthi umkhude. Ukubambe kahle sabe sesiyakusummarize. Phindze-ke futhi umfundisi uyanaka nje abuke. Bayanaka nje batshale. Kuthi akusasiko lokho kuphela ukuthi babe sibani make sibani bhuti sibani sisi sibani faka imali labandleni. Akasakhuteki. Bafundisi la sebakhona nyalo nabe nakhona ungabuta singabe lokubitwa kunjani. Ngibani lo hamba nje umuntu ngoba bani sovathi ngumpostoli socelela isonto. Bani uyamva sengumfundisi. Kakhulu kugcwele lapha apostoli awuyibonini. Emasondo lesibonga kuyibona khona inkinga takhona but nje nangabekisa lamasondo lawa lasifakile isandla nami nje ekukhuleni kwami. Bo AEC kuthi lisondo lakithi lasekhaya. Bo Free bo Evangelical. Ngeva. Ungeva nje ukuthi lapha e-Free kuthi kunempostoli bani. Labo bo reverend because kwachazwa ukuthi titles lawa titles nokuthi bani sengibani sengibishop. Na uhamba ubuka le original kukhona indlu lengalungi ngawo. Nkosi yami. Bayathi-ke bayidolo nini ngeke ningife nini labancane. So ngiyakuthanda lokuthi labazane babe khona ukuthi bakubambe lokho. Ngoba nje kulula ukuthi umuntu
Angithi nje kufana nalokuthi abantwana la esikolweni, nami nje ngubonile abantwana balakhaya sibakhulisile, kuyathanza nokuthi sebambita ngemfundiso. Kungathi nje angafakaza, ufakaza ngalesi kufundisako ema-teaching aNkulunkulu lakhuluma asebenzisa umfundisi batshali. Hhayi ebandleni, mfundisi wami sithandazele. Kanti nalama-qualification lawa ngesencela abo-Bible school, bese-ke la mkhathini shuthi kunesencele bese kuba nesekudla nala mkhathini. So ngesencele sidawuthi nje mabomu labo-Bible school laba kufundza tincwadzi uti-develop-e, ufundza tincwadzi talabanye nema-videos alabanye. Bese la mkhathini sekuba ngilobungcwele bakho. Uhlala kuma-altar, uyahlonipha uyihlo nenyoko, livangeli lakho nje ekhaya kakhulu ngoba labaningi siyabonga sebakubalekela lokuhlobonga nekuphinga, but bese kubanjwe lathi emalini. Umntalo wakho wasenyameni kakhulu bese uyede-ke nawakomoya, uyamnaka yini ukuthi nje ugcoke ediphi icathulo Nkosi yami, udlani? So ngiko-ke lokho kuba khona sekubuya ngesekudla kuthi la mkhathini. Bese ngesekudla-ke kuba ukuthi ubitiwe yini vele mbamba uNkulunkulu wakugcoba. Ngoba kukhona abantu okhenzakala ukuthi kwakucala ngala ngasekudla uNkulunkulu wakugcoba, kodwa sekuba lula lokuthi ivangeli lakho alidliwe batali bakho bangakusoli, bakuthi mfanami hamba la ubeka khona amathinde uNkulunkulu akubusise. And then-ke sekuyeda-ke ngesencele lokho kokuthi uyadi-develop-a, uye eBible school. Manje kugijinywa kucala ngesencele, kuyobe uBible school. Noma umve ekhaya bosisi wakhe bobhuti wakhe akabanakhe, akabitwa. So ngicela ningakukhohlwa lama-stage langi-3, right? Then emkhathini bese kuba ngi-left. Sibhekene-ke nensumansumane lesikhathi singete sangivumela ngithe nje anginiphendule bese sengiyayithatha bebe ngathi nje umuntu omdala-ke sengithi akonke-ke le nikushida angikushamba kanye ngifake la ka-YouTube kuniphendula ukuthi hey bazalwane, le tinto leti khona la mabandleni. So kulula-ke sibani sengimpostoli, bani sengibhishophi. Bafana labancane. Kube nokubola-ke la. Ngibani la mentorship akho? Uthatha kubani? Phawula wafunza enyaweni likaGamaliyeli. Ngibani uGamaliyeli wakho? La kahle siba nesikhathi sekuthandaza ukuthi uyathi iprofethe kube khona isi-honor prayer nje besithandazela boGamaliyeli. Labanye ukuthi boGamaliyeli nangisuka ngiyofaka imali kusasa ngiya kibo ngiyabavakashela. Abanye khanza abayidingi le mali. Labafika kodwa bakhanza athi vele la ngiya umpostoli lapha noma-ke reverend noma-ke umelusi. Futhi amakhanza udonsa dalati bakhokha umcuba. Nawufika lapho ngidonivusela athokotiswe nje ukuthi omhlola bagawula tingodo lapho sofika uyasebenza. Akusiyo le mali kuphela athi uphathele bogrosa ngoba nje lokunye kwende kumpostoli angathokotiswa ukuthi umlethele imali. Athokotiswe nje ukuthi mhlambe kule weekend noma-ke ukhona unalokuthi nje you want to sleep over. Sekuba khona ukuthi uyafika mhlambe i-weekend noma-ke kumbe awusebenzi noma uyadisebenza. Ukhanza ubishop uyasebenza lapho. Senidosa dalati nikhokha umcuba whatever niyathoda. Nakusasa sekuyenteka songede nemalanga kodwa phinde uhambe after 3 days. Athokoda umuntu omdala. Nakhona nisebenta lapha nithoda nidonsa dalati niyaxoxa. Hey Mandla kuhamba njani ebandleni? Hey babe le tinto uyatifaka. Nako lokuthokodisa abantu abadala. Nabatali bakho-ke biological. Lokufika nje ekhaya ubona bokuthumela imali kubomo. Awukhona ukuthi bakubone emtimbeni ukuthi udliwa yini mfana. Noma sowukhuluphele nciphisa umtimba ungaze ubanjwe boshukela ini. Kunesibusiso. Manje lokubola lokhu lesikubonako. Then-ke sibuye-ke ukuthi sikubonile okunye ukuthi bese kuba khona kuba nalokubanga-ke kuthi sonto labantwana ngibekise kunanako lokukhona nje. Ngakho nje labanye ngabeva nabakhuluma. So ngabona athi kuphi lokuthi nyalo sekunebantu la ebandleni labangakabitwa njengoba ngishilo ukuthi uNkulunkulu uyakubita ngesekudla. Bese-ke la mkhathini sekuba khona ukuthi injani impilo yakho eJerusalema, abatali bakho kucala nabo mnakeni bothathe wena. Bese-ke sekuyenteka lokho engisencele ukuthi uyale kubo-Bible school, uyafunza tincwadi uyadi-develop-a, that's good. Akwenteke konke leti mphiko noma leti nhlangothi letintsathu. So sikubonile-ke lokho ukuthi kube like nabakhuluma laba ukuthi nyalo abantu abakabitwa. So ukhanze ebandleni angabuka nje bangaki bo-treasurer. Angicale ngokuthi nje kunento lokhanza lathi it's a good idea bese kuba netinto kuthiwa ngama-good idea. Kumnanzi ukuthi i-good idea bese uyayihlola ukuthi iba nadabula ukuthi it's i-good idea iphindze it's a good idea. Kukhona nje into ngama-good idea kana kuthiwa ama-God idea. Ngicela ubhale nje lapha uthi God idea umcapitalize wonke lo God.
ukuthi God idea versus good idea. Cishe kufanani. So ukhanzakala ukuthi kuhle vele umuntu asibukela imali kube khona ukuthi wendile ama-accounts. But bayitolo bangasho ukuthi lo mvu noma bekunjani nakanamoya ongcwele nanga nje Stephen nakukhethwa lapha encwadini yezenzo 6 ngoba licala lapho libandla lemakomiti ukuthi khethani bami labanamoya. Then kuhamba kwaba nekufunza sesigijimisela ukufunza-ke eceleni ngiyathi singadibheyithwa-ke lokho. It's a good idea but most of the time akusiyi-good idea because bonke abo-treasurer labasebenza emabhange bende ama-accounts. Phinde lesinye isikhathi ukwenteka nikhethe lo munye khansa kende ama-accounts amoshe labandleni ngoba akafunzi. So leti into leti kutaba khona athi asive ngamoya singakwendi seyi-routine seyi-religion kuyisikhetha lokunje. Number 2 kube khona ukuthi okhanzela abanye abantu labalusi emabandla ukuthi abakabidwa ngilothi bafunzile lo muntu uyambona ukuthi umphathi isikolo liphoyisa lisoja phindze futhi lo munye ngisomabhizinisi bese bamneta libandla asinakhona-ke kutaba khona ukuthi utawukhona kwetha imali yakhe nayo-ke seyiyacala utakhona kwetha imoto yakhe etyuke lapha ebandleni lo muncwa phindze labandleni athenga instrument. Lo munye-ke futhi-ke mhlambe vele libandla ligcine liye awukona bandla lenkosi nimoshile. Ngiyakholwa ukuthi le video nalabanye labangade sibe sikhuluma ini sesiphendula lapha kuba khona nje ukuthi bese sitophendula la kodwa-ke akhona emavidiyo emfundisi ngeTulu. Cela ukuthi le video lena kube khona ukuthi nempostoli nabani umnikete kubukwe. Futhi-ke ngisho ukuthi lesikusho ukuthi umfundisi-ke uphumile wenetha inkonzo teliviki lonke emaphosta singawafaka nabe siyawafaka mane-ke mina vele angisiye lo mvu loyo siya emadolobheni onke uvethe sibomangane bonhlanga inkonzo teliviki lonke kodwa leti inkonzo tiba la ekhaya ukuthi ngoba sesichaze kaningi ukuthi yini sizathu nako-ke lesikufundisako ngiko-ke lokho part of it njengoba nje bazwane sesibavile sebatawu khona-ke kumemana side sitohlala phasi. Incwadi yezenzo iyosisekela njalo bazansi bapostoli bethu abahlangana eJerusalema ema-elders baze babhala incwadi bathi salani kahle. Ngiyakuthanda lokuthi kuba nale picture kuthiwa bethu abalihlola lolu daba bayihlola le ndzaba. Nathi-ke lapha kube ngiko ukuthi so ukhanze ukuthi libandla bese kusuka lona-ke seliyambhadalela babesibani upetiwe ndo muntu imali takhe nje ukuthi ngoba nabani nje akasuka umpostoli zocala isondlo lapha kutabana lokho bafana lokho lokuba khona ukuthi sekunjani njani sobukela ibandla lapha kumathapha emva kaloko uncike uyasebenza lapha emafemini ibandla seliyambhadalela futhi nakhona akave ude libito umpostoli eyikona bazalwane mani bantu labadzala. Yebo kona nani sewukhanzi ningenani nalo msebenzi akuqalwe ngalokuthandaza. So abalekela ama-all-night prayer sime futhi le ndzaba yama-half night prayer. So ukhanza-ke ukuthi naku libandla lo mvude libito soyahamba eBible school emva kaloko nasamoshile njenganyalo nje kunenivele ethulile la ngabe ngeke kube nekuphenduka ndangibuda manje-ke mina ngithokodiswa ukuthi maye washo babe mnisi kungisida ngani maye lo mvu maye umfundisi washo mina ngicona lokuthi nje siku-avoid lokuthi ngasho nangikhuluma uye ku-altar cele uNkulunkulu ukuthi yathi inkosi ukhulume ngana incebo yakho siyakubona phindze futhi njengoba nje ngisho I won't call the name nawe ungabathi nje labanye yathi nami ebandleni lami njengoba nje labanye beni bavedile ayathi vele nangu nami ngamangala sohola libandla unethi imali takhe lo muntu futhi-ke asho uthenga i-instrument ebandleni wafaka isilingi labandleni awubazali ngiyanikela nakade nalabantu bani uyababona-ke sebahleti lapha nje bawabuta lo umfundisi nje lo dokotela ukuthi bani labo sofa labakhulu sebahlala la ukuthi umuntu uvele sokugucuke sekukakhe uyabona nje ukuthi nami ngathiwa seneliswe mnisi is ministry nalapha ebhodi lapha egedeni sesibekela ibhodi elikhulu nemkami vele lento ingathi nje sekwethu nje vele bazalwane kunendani kahle kahle asenginibude emaswati yini lobulima lendendako nendani lento ithanda isifikisa apha lento yini ningakhuthani bafundisi ngithuleleni ubulima ngabe sebukhona la kini ngithuleleni uthi niyamati uNkulunkulu ukuthi thina lesithandaza wona sikhombisa selive sovuka ubona basaca emgwaqweni sebathuleta ingodi isuka phi lento isuka ebandleni yini amanyala langaka noma nixolisa siprofete ukuthi kwashiwo ukuthi na Jesu nanibona siningi soncithakalo simenza endaweni lengakafanele lofunza akaconze why nithathe lokungakafanele nikubeke endaweni lefanele. Anyways
uJesu. So bayabuka ke labantwana ukuthi bahleli lapho, uyabona mos ngidedi baba yashumayela nakhona ukhanzela ukuthi-ke sekulambile kuya le motweni kuyokudla nale moto labamba kaye afuni ukuthatha imali la sivile nje laba angingasho ukuba ngika-YouTube la emagama ebantu. Hawu mina ngicela kungaholi noma ngabe ngingi-president noma ngingiminista ngizohamba ngemali yami. Okay, lokunye kuhle, but esontweni kuhle nale politiki ukuthi wenda kahle vele imali lebo ayihola umpresident noma unguminista ihambisa icele abampofu, but la sontweni labantwana bayabuka futhi ukhansi nakhona kude ne-struggles sifunde esikoleni edulile babe namake lakhaya basibhadalele esontweni. Esikolweni siyadla lakhaya. Sebakhona-ke labanye lakhansi bayibona le mali bayastruglisha, but umpostoli noma-ke leyo mfundisi uyayithatha imali uye esontweni. Labantwana-ke asibiye kunaba-ke la ngathi bakhula kahle ukuthi nje kude struggle. Then-ke sekuyenteka kufa abazalwane lo mnye ngento kwapha ukuthi kugula ingodi ungeva nje ukuthi bacethwe imoto lapha. Sebakhulile. So awukhanza ukuthi la sontweni-ke nani seniyesabana nceke kumbe lo mfana legama ngijabulani awujabulani ethatha nceke simani ngababa wakho. Hey kona mani bazalwane angithi nje ngesencelele ngingakuthandi ngoba vele ngathi kuyanehlula ukuthi labanye beni batangikhumbula njengoba nje ngisho ukuthi awona call name uyakubona. Hawu akasekho bani. Who is taking over? Mina ngikhuliswe ngekuthi kubantu lesike samunya kibo labanye through kubalalela emsakatweni lethi incwadzini noma-ke sibe khona nabashumayela lesihlale sikusho la kuma-video ukuthi unana-iphart nayo ukuthi kuthiwa a good leader produces better people than him or her. Buholi lo nawe ngabe nje uyi-good leader, i-leadership yakho sayikala ngokuthi ukhicite abantu manje nokuthi nje akukhomberishe ukhicite abantu lesingathi besingakhomberishe besingasho ukuthi hathi labafana laba sebangcono manje kunempostoli. That's a good leader. And lokhu mnanzi ngihlala sengifundisa ngakho ngithi kude le competition ukuthi kuthiwa hey yathi labafana besingasho njalo laba khokhwa umpostoli yathi labafana laba hey sebangcono. uNkulunkulu uyakwenda nje kube sisitha nangasho kanjalo akukhomberishwa, but nje the truth of the matter mina nje ngithokotiswa ngiloko ukuthi nakutaba khona sekuthi nje vele ngikhulumelana ngoba kuthiwa nehlula nina vele bese nihamba niyakhomberisha. So uthokoti ngiko nje Jesu sithatha kuJesu ukuthi Jesu unesibinzi inkosi ukuthi sitawenda lokukhulu kunawe. Nayo ke leader le desire nje ukuthi bantwana bakhe labaphuma la kuye bafike etindzaweni langakafiki kude. Number 2 bese kuthiwa ke a good leader makes himself unnecessary. Utenda nje unnecessary. Now utathi bekusethe inkonzweni teliphasika bathi hey bishop hey bokudzingakala wena hey impostoli manje bese kuvakala sikhala bo wadi ke sawusebenza. Kodwa nawe bethu asibongekho hayi ngokugula ukuthi bongekho nawe mhlambe uye linye indzawo ngokushumayela. Babuye bazwana labandleni bathi impostoli siyabonga babe bantu babakho. Bangakhuluma futhi nakhona babe genuine bathi kude nje shona sincane esikhala sempostoli lesisivile ukuthi kudzingakala babeke la. Nasi abantu bakhuluma basebungcweleni nawe futhi akukulibati ukuthi uthi hey yathi ngiyabona ukuthi nibe bold ningesabi lokuthi kumbe umpostoli utawuphatheka kabi ukuthi nithi mina ngisadinga labandleni. Uve ukuthi boMaria na Elizabeth kudlala abantwana athokoda umpostoli ukuthi nithini bazalwane ukuthi hey labantu laba bekude nasincane isikhala sabishop. Kodwa abafundisi labakhona nyalo kungasi nje kuvuka umuntu bamshaya enhloko. Ngiko labanye bese ke uyaphuma ke lesikusho ukuthi uphuma ngeenge ebandleni sokuthi calela kwakhe. Unjani umpostoli? Ngiko mina ke ngikhuluma kahle ngoba ngize ngikuthola nje lokho ukuthi nami ngifike ngavela kangwani nokuthi abantu basekele hayi hey mnisa ngathuliswe kunjani nalokuthi ke ngihlale ngikhotha lo John 7 ukuthi Nicodemus wathi umuntu umthetho wakithi uthini uyam-accuse ngumuntu ungakambidi ahlale phasi naye ambude ethi indoda wenda nakho nami noma bekhona emnisi bathi wena webata imali bathi wena ugijima nesifazane bathi wena unenyoka lekhothako asihlala umpostoli angibude siphendulane face to face. Nodwa sitawukhuluma abantwana beve ukuthi hey bese sethi bomba kenyalo uve ukuthi sekukhulunywa ukuthi mina ngihamba ngiyakalozitha yini leti nshasho thina siyavela kukwenda kube kufisha noba sesikhulume kaningi ngakho lokho ukuthi nje kube like sivelile nansi sita khona lamabandleni lathi Jesu but wisdom is justified by your children.
lesihlale sithi wena lophikako, but buka labantwana labakhicithwa ngimi, kusho Jesu, ukuthi ubuke inhlakanipho, ubevele ubuka inhlakanipho yabophetho incwadini yezenzo, naPawula nje uthi wanela kubona Jesu, uthi wabese uyabendlula bonke maJuda, unofunda incwadi yabaseKorinte, bese nenhlakanipho la ithola kuJesu. Ilida-ke lengiyo, ungaba nelesondo lakho ukuthi uluso la kumathapha, but ube nomludla uyele emankayane. Ukhanzathi umpostoli uyakwalela athi uyele emankayane. Kuthi abakhona lokho ukuthi but nibe dithola lemankayane ndifethe isite la ebandleni kumathapha. But umfundisi uthi aba nemono abayenza becayele kubo Joseph. Kubuyela-ke kule topic lesikhuluma ngayo, lengicabanga sekukusithile lesikushide ukuthi-ke that's a leader. So thina lesikwadi-ke kuba khona lokho ukuthi uma leti into leti time kahle ebandleni, that's noma abe umuntu omdala uyahamba umpostoli noma bishop la ebandleni ukhanzakala ukuthi kuwude umbango. But lokhu lokhanzakala ukuthi lo muntu kwakho imali takhe phinde noma ngabe sekuyenteka sekuyacatshwana umuntu azagugubule namathayela afuna kuhamba nawo kanti bokanikile lesontweni. So ngishito kulamanye amavidiyo ukuthi uthi Jesu bathethelela abakwati labakwendako, uma wenda into uyayenda mana uyibona, it's just a matter of time. Nemfana nje loka form 2 nyalo, loka form 4, nemfana phindze loka second year tertiary, utagcina lo mhlambe nabe wenda bunesi noma i-engineering zokhenikata imoto uyenda sekuthi wenda lokuhle, nanaba ke labenda lokubi khansi bayakuhlupha, bayenda into tabakhona so one time sebaxolisa nangathi inyembezi njengoba ngicela ngibekisela emshadweni nje, ngiyaxolisa mfanami noma mfana sisi bese kuhlupha vele wabalekela kamalume waya kuphi. Uba wathi nje ukuthi Jesu wathi babe bathethelela abakwati labakwendawo, yonke into loyendako la mhlabeni uyayenda, it's just a matter of time. Ngoba iBhayibheli bese lithi lokuhlanyela kodwa akufuna. So nanyalo ke nawuthi uyabuka ubani sengumfundisi ohola libandla, phinde nakhona into ubona ukuthi uyabela ukuthi uniketela libandla libonile ukuthi headquarters kude imali emva kaloko naye futhi imali dami futhi naye ugenuine, labanye nje khona la khansi bayangiva la unayo ukuthi yathi mnisi yangithusa ke lento mina vele ngigenuine, but sengayibona lento ukuthi lithi iBhayibheli jika sinkwa sakho ngenhla utasithola after many days. Kukhona vele ngijikako mina ngijika indzaba ukuthi kukhokha mina imali le naleli bandla ukhanzakala ukuthi alikhulu ngoba liyathi sibabela khaya uyakwenta konke uyasigibelisa. Do not give somebody a fish, teach him or her how to fish. Lapho kulabantu baniketa imfishi bathi awukhula babe yini kunalabanye okhansi bantwana-ke sofunza bo-form 1 soluyawashela emasokisi umane-ke awashe ama-underwears. Lo mvuna akawenza akasakwati ukuwasha, akakwati kupheka ngoba bekentelwa ngi-anti lapha. Egameni nje lokho ukuthi uyamthanza lo mfana, kanti biblical you are spoiling the child. Buka-ke ukuspoilisha lokwenteka emabandleni ngenxa yokuthi kude imali bese bayathatha-ke bobani. Uthini James? Uthi labo labacebile abanigijimisi lakhaya bese siyayidla incwadi yonke, sayidla incwadi yaJames nasendele King's birthday, thina sayishaya nje silapha estadium. Saphinde sayishaya kuphi inhlangano simhambile solo siyamhamba nanyana sabaniketa abazwana basipha-ke labanye ukuthi batholeni incwadini yaJames. One of lokunye lokhu lapha encwadini yaJames ukuthi laba labacebile banigijimisi nasekhaya bobuka nje unoneta imali unigijimisa nonke lakhaya. Nesikhathi angathi washa phosha ticatho takhe ngelwimi utikhothi utawukhona vele ngoba phela unithengela lisaka le-rice. Phinde nalaba langathi bagenuine utawukhansi one way or the other so ne-power because uneta imali nendvodza emangweni leneta imali ikhontrola bonke labantu namake. How much more in church? Ngiyaticelela, ngiyakhuluma nami bengakhuluma njengemprofeti ukuthi libandla kulabadzala ngicela bayibuke lendzaba le. Kukahle oba labanye siyahamba siyokhona kukhuluma. Angigcine-ke ngaloko ukuthi-ke siyayibona-ke yonke into bapostoli lithi chapter number 4 bathi nase bakhokhile bakibo babika base bayathandaza. Ngihlale ngithi-ke mina ngifundisa abantu bami ngithi lezi kushito ukuthi nasibaniketa imali kukhona la kumavidiyo ngenhla ukuthi niyabona-ke abantu bami uma nje nithenga esitolo noma siniketa imali nayo lencane 50 emalangeni or so niyathenga ngeke kuphume lento mhlawumbe ufuna ukuthenga ipenseli ngoba lesikhathi kuba khona athi asebasebenzi yabo imali labayisevako bathenga ilibhuku ungathi ushudela ilibhuku usho ukuthi ipenseli nerabha hamba uthengela wena. Kuba mnanzi nathi siyangena la titolo usuyangena lapha e-stationery. Hawe baba mina imali le ngiphe yona ngithenga ipenseli neruler maye ngiyabonga mfanami. Sibafunza i-responsibility ukuthi namhla sekuthenga ibone ama-units nami nje ngikhule ngikwenta kanjalo. Lakhaya gesi asekathenga ngimi. Ngiyafunza kuze ngase ngindvodza ngidaba kanjani njengoba nanyalwa nje angiswele. So kubambeni-ke bazalwane lokuthi lo mfana umfundisa i-responsibility
Asibuye-ke ukuthi ngithi ngibafundisa ukuthi uyabona lapha esitolo ngeke uphume nepenseli ungakayibhadali. Kanjalo-ke nakhathi uthandaza mina isimo sami ngithi ngilala ngiphila ngivuka ngiphila ngihamba ngiphila mina angigiciki ngikhumbi mina angishawa elitulo ukuthi angena ehlobo nje. Mina ngilali nebafana mina ngibhemi mina ngiyahlonipha. So ngakhathi wenta kanjalo nanga Revelation 8 chapter number 8 na chapter number 5 kuthiwa kunesitsha lesigcwele imithandazo labangcwele wonke umuntu unendisha. Uma simisa thandaza i-currency le nto-ke nasele khumbi kungasagiciki uNkulunkulu kufanele ukuthi uyabhadala. So nasemandleni-ke na ubona kude night prayer kunama-half night prayer nakhona kuyadelwa nakhona kujayiva kakhulu. Kude isikhathi sekuthandaza phindze nabani ude ama-altar ekuthandaza uba wade-ke leti invert noma ungathi khuluma. Phindze lokunye umfundisi lavama kubekisa ngako uthi sibe sibone lamadolobheni ukhansina lithende bobani bamakhethe i-product yabo. Ayichaze lo muntu le nto ukuthi ngenani maswati nithenga. Lo munye ayive le nto but sowude le mali. Nathi-ke lokungikhuluma libandla liyeva yathi mnisi uyayisho le nto le. Kulahleka i-currency lekungumthandazo imali lekungumthandazo. Leti nto leti bazona tishaya emthandazweni phindze uyatiprofeta emthandazweni. Uma libandla lingasathandazi Jesu bekathandaza kunengoma lethi mangibe njengoJesu. Ngihlale ngikusho-ke nangabe siyakhuluma semabandleni ukuthi bazalwane sitawukhuluma nive nithi imvunzisi senda njani. But uma lama-altare ekuthandaza kude kufanele ukuthi siyadlala bazalwane. Ngikho-ke ngiyanimema ukuthi sitabe solo sehla senyuka sifundisa teaching about prayer because senikhuluma kakhulu ukuthi ebandleni iyabhubha. Angishoshele naku nje lokutaka ungena kulenye ividiyo nako le sizibonele bazalwane lesikhuluma nabo ku-WhatsApp ncesini nani noma ngabe mhlawumbe nathi ukuthi sikhulumani but sizama kuniketa sithombe nani niyadlala ka-YouTube. Kunale nto lena nje lesitabe siyikhuluma I think in the next video nabe uNkulunkulu akayishintshe iprogram. Hey bazalwane iyangithusa iyangimangalisa but-ke uNkulunkulu omuhle siyayithandazela noma-ke sale ngasayisho ngoba isikhathi esikanjalo iyangithusa. Ngako nje ngenta ngiyathuthumela nanihlale ngangibone nje umuntu athi nya emthandazweni. Bazalwane kuba khona athi siyapheka sithi nasifika la kube khona lokuthi nangumkhombandlela welibandla. So ngiyacela sibazalwane kunakeni kunetinto i-foundation leyakhiwa nguSathane letawukhansi le ndlu seyicoba abantu. Njengoba kuthe vengele le masonto phindze la masonto lawa lama lesiwatiko lamadzala ema-mainline church lengiwona lesibona ukuthi maye Nkosi yami kuhle. So ukhanza ukuthi akusangeni abantu lababhidiwe sekungena abantu abanetimali noma-ke labanetikhundla thithe. uNkulunkulu uyambita umvamhlukanisa le calling. Bakhona-ke nalabanye lokhansi banelibito futhi labanye ukhansi vele mana ngathi kanjani. Mina ngathi labaningi bababothishela babonesi bamaphoyisa bamasotsha bayini wathi uNkulunkulu abayekele. But nyalo sekukhona lokuthi kuyabhica angakwenta uNkulunkulu but lama-chances mancane lokuthi ngalapho semsebentini phindze uthi ezimshido sibakhona laba kwendako but nabo kuvama on the long run ukuthi kube netinkinga. Shothi amagama seniyashintsha ke nina uthi uNkulunkulu umvu uyambida nje ambide. So akubide-ke ukuthi uNkulunkulu uyachubeka ungithishela it's okay. Na ubitiwe kutaba khona ukuthi ngeke kuphathamisana. Siyakuvuma lokho but siyobati ngedithelo takho. Amen. My God.